ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Wal adak ladai ka por bagi jaka pule ni ki skol ki lalong, hendai ka jingpen loy ka Moonlight Festival kam shimla khangla satya yaki bat ba bantu shaka khasi heritage village ban sakhi yaki riti dostur ki ba umin berem ulale ha ki por ki ba menchua yakni ka Moonlight Festival lawan man beli pat ba du sembut menteri rang ba ka jela uba Preston Tensong ha ka jing sakhilang ki MDC ka KHADC bat kum juru ki kli no senshar ki hima bekin thop yaki CM ki menteri ki bakrau, ki sordar, ki lingdo, ki waha dadar nalo ki rang ba shnong lama ki pat ba ki bletu syakate ki jaka. Lapin po pin pieng yang ni ngis dang janga tamasa ki ling ba ka jing shat tenrai, ki jing ruai, ba ka jing pawar ki bakring bha ki pat ba. Ha ka ni sngi layo iru ya ka jing kit kho nong pang ha ki por ki menchua, ndre ha ka ni ka kinti ba menta la sakhi Bukit pensengotanat ni kibere ki bakwa syongkai, pat ha kani sngi la sakiru buba penyai sing sim ula plepat ba ka jing siat khnam ni ka rong birya. Ha bekran kumukong san uba penyai ula penpau ka jing kemen, ye kani ka sarkar MDA po ka jing alam ukon ra ki sangma blala ban pelong biang ye kani ka Moonlight Festival ban pin inam ka jing ruspa ha kriti dostur harin prasnam blasangi no. Uba Preston Tensong, habakaran kumukong san ula penpau ka jing sngotenat, ya ka jing lek kerpang bat kawai, ya ka bela bu bet bat bu renti, daki men barim, bat ula kular baka sarkar jela, ka nyai trailang ringkat, bat barok lightly ki Autonomous District Council jong ka jela. Hoi, go! Kan halang, hai! JDC Pak Preston kami kongsan Hoi go Hoi go Topet Padya Sakhi Sarawajah Chomblay Janai Kani kan kariti ukun kasi bakso tenrai Hoi go Hoi go wala na pa'y kajok tamay Nado karyam ka ben Tupot ka tem ka siyaw karway Hoy go Hoy go Hari lumba siyong play Ang inyik so da ka jingit Ringkat te priw te play Jong kiwe ban nom ya bit Hoy go Hoy go Moonlight Festival Hai Moonlight Festival Snamar hajar arposaw Henriam mubnar bhaiwar Hai 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 Lari titungin penpau Hoi go Hoi go Kik tien ba pher Kiriti baharukum Kawingin ya teli Kum si parangin ya burom Hoi go Hoi go Nado karyam kabet Oh hado karyam tenrai Benek yala kajong kum bau blay
te juanya banget pate hai ri hai te madala ailan im nang ban shet batuk rumbai hoi puklenyu putaro uga sriu de umalai pansau pangaro ya kita naik ran boy hikai ho bangin nang ayo susah tangki kana kasuk dangi persyang desa kamon trong phi trong a tin kha sila cherkei o bangin pat la don jing ma namar wat yai mai dai mo mi ki ong hana Kishkor ngalates ngam baro pila sakhi malayas go standard yakin tin thiki ong fi oh hey daddy hey dad ngap bagi ong ya ipa farat ne iparat ko kapateng la dan jingma Kwarung kernet bapra dei bendan ga jing ga kli ngin sang na pi ban nga tien kasi om dei ban i ka khen ka u kasi ju ma dei kan mau chat ka kin ja o ka dei bet te na i mei Shinaya ka si kai hau ka atar liwar kata te ka ba dei ka bong uba akbar Banyaro kalaway kumbaga siyo na festival hey ho to dakin mau yo shawan rong beneru laka daw pankam traya laka jong beneru laka daw pankam traya laka jong Tang mas nyo jingtip panginla ban penlong biang sasisiin yakni Kamonulit Festival How News Nem Arhajar Arpusam kei ka jingtmu keblas saindur ban penlong yakni Kamonulit Festival nadu kebasdang kata How Arjar khatlai ladang ambakla yakaba Kejingtmu jom ke executive committee hatu kapor kalong balingba kenika mau benar tamasa ginyo ya kalat ban peni ya kejing ruspa
jong ka jai benriu jungi akabai dei ba kariti ka dustur ka jungi ka bakin thup nadu ka sinsyar ka khadar tenrai ka bengidan ka aikul aijat syaka kemi ka bam ka di ka kup kasem ka ktin ka thlit ka syat ka masti ka letniam le rukom haki hima haki et ki bapher hakani kari ki be ka jungi nisno baladan kam ya ka wei ka rensa baling ba kani ka rensan ngin pen i syaka perthai par ka wei ya kani ka jingros pa ka jinglong kerpang jong ka jai beriu khasi ka jungi nomor takada bakani ka dei kawat ka balai ka bengilala pan penlong ya kani ka monolit festival Soban ay kublay kerpang ya baro nadu i deputy CM pa PNCM nangta ki EM baro nangta ya baro ki MDC lai pomut kentup ya arlut ki melarang ba ha hakasan himasima district council ba kentup ya i rangba BM lanam bat iba matel and mukim Kibla ai ke jingi trailang bat ni ban penlong ya kini ka tamasa ka bajop hakani ka kiti ka bamenta ni sroban ai ke jing kublei ya baro ki nok snong ki long kemi ki long pa ki rangba ki parasamla kentai bat chimrang ki hep ki berit ki balala banwan hakani ka singi ka ban sedang ban play ya kini ka monolit festival kumbang lapan kenmau nadu kesedang ya ka jing temu ba ka jing angut jong ka district council ban penlong ya kini ka monolit festival bat ngin pai den ru ya ka jai penriu ka jungi balada omduna ba ka jai penriu ka jungi kaladan hakani ka selapte lene kalawan hakani ka ri ka be jungi omduna ya ka arspa senam ladang isyam tang naga jingwan jogi missionary syakani ka caka ka jungi wat hapdeng kini ki arspa senam ki bangi laptien ya ka jinglong kerpang ka jai benriu jungi ka sensyar khadar hakabam ka di ka kup kasem ka ktien ka tulit ka leniam le rukom ni soban kenmau burom iki long shwa ke jungi ki balala pan yale pan penrung ya ka jing itu ke bakerpang aka constitution jongkari India ka bangi ong ka khnit ka bahnriu kata ka 6 schedule ka balayo penrung pan dan ya ka district council hapo ka article arspa sopus ar ban arspa nyopusan way Kaba aibor hangi ki district council ban shnaan ban itu yakini ki riti ki dustur ki ba ulokshwa manshwa lahika yangi adu kini ki pateng ke pemerintah nganga so benong lada ka jai benriu ka jongi kalong ka jai benriu ka badang kenmau badang pertu ya ka jing bha bat ka jing le tang mas nyo jing tip banginla ban penlong biang sasisien ya kini ka monolit festival how news nam arhajar arpusam ke ka jingtmu ka bla saindur ban penlong ya kini ka monolit festival nadu ka basdang kata how arjar khatlai ladang ambakla ya ka ba ka jingtmu jong ka executive committee hatu kapor kalong baling ba kani ka mau bena tamasa nginyo ya kalat ban pen i ya ka jingrus pa jong ka jai benriu jungi akabai dei ba kariti ka dustur ka jungi ka bakin thup nadu ka sinsyar ka khadar tenrai ka bengidan ka aikul aijat syaka kemi ka bam ka di ka kup kasem ka ktin ka thlit ka syat ka masti
kaleniam le rukom haki hima haki et ki bapher hakani kari ki be kajungi nislo baladan kam ya kawai karensa baling ba kani karensan ngin pen i syaka perthai para kawai ya kani kajing rospa kajing long kerpang jong kajai beriu kasi kajungi nomor takada bakani kadai kawat kabalai kabingilala pan penlong ya kani kamonulit festival so ban ai kublai kerpang ya baro nadu i deputy CM pa PNCM nangta ki EM baro nangta ya baro ki MDC lai pomut kentup ya armut ki melarang ba ha hakasan himasima district council bakentup ya i rangba BM lanam bat iba martel and mukim kibla ai ke jinge trailang bat ni ban penlong ya kani ka tamasa ka bajob hakani ka kiti ka pamenta ni sroban ai ke jing kublei ya baro ki nong snong ki long kme ki long kpa ki rangba ki parasamla kentai bat chinrang ki hep ki berit ki balala banwan hakani ka singi ka ban sedang ban play ya kani Kamonulit Festival. Kumbang alapan kenmau nadu kesedang, ya kajing temu bak kajing angut jong ka District Council ban penlong ya kani Kamonulit Festival. Bat ngin pai dien ru ya kajai penriu kajungi. Balada omduna bak kajai penriu kajungi kaladan hakani keselapate lene kelawan hakani geri kebe jungi omduna ya ka arspa senam. Nadang isyam tang na kajingwan jong missionary syakani kajaka kajungi. Wat hapedeng kini ki arspa senam ki bangi lap dien ya kajing long kerpang kajai penriu jungi kasen syar kadar hakaban kadi kakup kasem kaktian katulit kaleniam le rukom nisroban kenmau burom iki long shwa ke jungi ki balala pan yale pan penrung ya ka jing itu ke bakerpang aka constitution jongkari India ka bangi ong ka khnit ka bahnriu kata ka 6 schedule ka balayo penrung pan dan ya ka district council hapo ka article arspa saupus ar ban arspa nyopusan way kalau aibor hangi ki district council ban shnaan ban itu yakini ki riti ki dustur ki ba ulongshwa manshwa lahika yangi aduk kini ki pateng ke pemerintah nanga so benong lada ka jai penriu ka jongi kalau ka jai penriu ka badang kenmau badang pertu ya ka jing bha bat ka jing le bha jong kini ki longshwa yangi Bapa pensa haduk kat kini kisini pemerintah ya kajing itu pajing long kerpang kajongi ngang so benong baka de kajak benriu ke badang im haduk pentah lada ngilalong kajak benriu ke bangit kelet no ya ki long shwa kajongi nyem nyau burom ya kajing no senyang kajongki kamtam bangin yo ya kini ka 6 schedule lada kajak benriu pelajak lenti Naso burom haduk kata-kata kini kinong ilam hapo kesol kalcelang. Bakajing aimen sim kajungki yangi kum ka district council. Ban penlong kini Monulit Festival. Kalau long ke kemudian kam haduk kata-kata. Iso burom yang kajing rai kajungki ban kersyan yangi. Bat niru nang ne syakmat nginang yang halak kajungki kejar. Benang pen scam ya katerpeng kajungi. Menang penklan yang kata kibor pala ai hangi lingba ka district council nomor takadau ipan ya kajing kersyan na pi baro kinong snong jong kari ba ye jungi man alam ingi kajing kersyan abangi tumu kanu ke pabha pan wanra iki an ki kendon ki bills lingba kajing sa jing tai kajing hintai nakamta kajing mentoy jong kajak berdiri jungi nila juga keren Bapak ke 6 schedule la ai boringi ban penek pensa equity dustur kajungi.
ka aikut aijat ke jungi syaka kemi ka bengi buram haduk kata-kata keniru ka bengi angnut haduk mentah ban penek pensa ila don ya ka khasi kosum social of lineage act ka kendai spak kendai punyo bat ya keniru nginang pen klain mentah ngin kwa bagi wei ki ar kin yalam bakla ban pen du lenti mo ban pen ja lenti no ikajat benri wujungi da ka ba aikur aijat syaki wei ki ar nomor takadau ikwa ban hikai ku kejat benri wujungi baka ei ka bangin ai ki longdin ka ba ei bai bangi ai ya ka pateng banwan ngin ai da kata ka jing syakri ka bangi don menta hagani ka kam ka babhatam namta jumki Kawai ka bangas ngotenat ia kade ka festival kadai kajing lek kerpang kajing kawai kerpang ya kajing ruspa kajongi haka kolsyo haka niam haka rukom kabalapu bait burunti umen barim ngina kalian kasorkan komala keren iba pensingan menai balong deputy CM ia tray rengkat bat kilai teli gini council nakwa ban ong ya pi ngisim kia ya kaneka kam namar bang isem dai lengba kini kilai teli gini council kibadon hapo ka constitution jongkar India mangi kirit pan ngiyai ne ngiyai sa ngiyai bit ngiyai biang lu don teng kibriu kiba perkat bakadis council benta kipor kalong irrelevant ngayo i haki news haki media don kibaya debate kiba ong bakadis council menta kalalong irrelevant ngakwa ban ong yapi kata kade kajing ngautu kababakla nget yana dai lengba jong kanekat tenat trekam kapala petkupor da ka constitution jong kari India mangi ngilong kumne kumangilong hangne hapo kejelam megala bat kabanga kentu kabanga kerpat namar ketaya kadis council borok lai teli omtang ya kaki HDC nang penklan ya ki an ki kanun ki baka constitution kala ayapi batru nginang penne nginang pensa don kiba skautu baklang kiba ong baka jat benriu jongi i kumbaka don hatmir karyat ngakwa ban ong yapi lengba jong ka 6 sidel lengba jong ka district council ilong sngan bat ngin yaine kumta halaka jong kariti kadustur halaka jong kaniam kerukom halaka jong kajinget kejongi marwe kata kabang akwa ban ong akmat jongi ai bakani ka festival na kata kadaw kanang play susu ya kajingmut kejing perkat jongi kun samla jongi meneng yos ngau ya kejing pawar tu rius usamla badon kasap kapong kabasyo jingmut hadu kata-kata i kumba katenrai jongi kandu kandamno tongin namia klet barnga kerpat ru ia kake HDC ngau bahaban pelong ia kada ka festival man laus nem ndai ban put watang sis nem lu naman kibabon ba kibakwa ban yoi batru ban tip ya kajinglong kajingman jong mangi hangne amegala kirit pa ikwa banda tho dakikot kisla batikwa aru ban pen inuksa syaka perthei jong kari India barokawe dengan kwa asu ban burtin nasgau tenat sibune nakaliang jongi ke sorkar ngi ai ke jingkit bok kituyang batru na congratulate ya kani ke jinga organize nakaliang joka ke chisi barokawe ai bakani ka festival ka bangi pelong uniusnem arajar arsau kan long sisa ka bajok batru kaban penmentoy ya ka pateng jongi nakasnem
syakas nem koble yepi siajan